درباره وی مجاره کتوبیجه که دیگر برز دکتر ابراهیم شرفانی شوارمند سرک وزیر نهرما کردستان دیگه کل استودیو میوانمه برز شرفانی تو بخیر هاتی. دست پی که اگر نرخاندن و خواندنات بزانین درباره گرینگی سردان سروک حکومت نهرما کردستان دویلوتیه دا. بله زور سپاس که عماس. حقیقت بو هنده که نرخاندن که بابتی یا اکادمی یا زانستی بو هم سردان رزدار سروک حکومت نهرما کردستان هم جی بو اولوت که خوب کین بدوی عمل هندک وقت بجن دروازه اساسی دست بکین بنسبت گرینگی سردان سروک حکومت از دل درشم کابینا نهی حکومت نهرما کردستان دست بکن کو کردستان کا پیس و کارا آنکو حکمرانیک یان حکومت کا پیس لهرما کردستان اگر ام بین سحکنی وکو پناسا یان شلو بکرم بو حکومت پیس و حکومت کارا بکین حکومت پیس او حکومت یا کو بزانی چدویت وکو آرمانچ وکو برجواندی و اواد ویت بباشترین شیوه جبجیت کتن الویری بو هنده اف حکومت نهرما کردستان بردوامی پیز بیتن بدوی ام خالقا گلکا گرنگل برچاف ورگرین کو اوه کیان سیاسی یان حکومات ند والاتی که داد جین بلکه یه سیستم که برفرهتر داد جین جینگه ها که برفرهتر داد جین اوه جینگه های امد بجنه انترناشنال سیستم آنکو سیستم نیف دولتی الویری اگه ام صح کنی اف گهورینت سیستم نیف دولتی دا چید بن کارتکرنه کل سر حکومتات کن او حکومتت اطار وی سیستمی دا اف کارتکرنه هنی چه بشیوه که ایجابی بید چه بشیوه که سلبی بیتن بو هنده حکومت بشیت الگل اوان سیستمیت ها خوب گون جینیتن بدوی اوجی بردوام الگهورین دا بیتن و بشیتن خوب گون جینیت الگل او گهورینت سیستم جهانی دا چید بن بجا ابرو که افلوت کا جهانی حکومت تیتا گریدان الامارات کو ریدانا که هرم مزنا جهانیه پترش 105 دولت و کو جناب آگهدار تیتا بجدارن چندین سروک دولت 20 پتر 205 وزیره و بدها هزار يعني كسانة شارزا وبسبور وخبير السر آست نيف دولتي دراسات بابات هر جرينجت كان يتكو أبروكات بنا بربست پیشا جهانی دا شیوایی که گشتی و دبری شیوایی که دایبتی بس اگر تمام بکم قاق عباس حال ویری وجود حکومت نهرما کردستان و بجداری سروک حکومت نهرما کردستان سانگو پیگه نهرما کردستان داده دیار کردن اوی لوت که دا زور باشه حکومت نهرما کردستان شیعه لسر آست جهانه لسر آست نافچه خواه بگنجینی دیگلوان گورانکارین کود جهانه دارو دیدن زانی ابخو اگر وکی مل دست پی که جگوتی ام بابتی لگدانه و بسیار بکینه و بحقیقت نهرما کردستان ام همید زانین او مراحل کردستان تدا درباز و هل دست پی که سالت بیسته و حتی بگه اما مسئله که تاریخی از بحث ناکم تو شی بیجی کردستان پشتی سرهلدانه و بطایبتی جی اگر ام تایبەتی تر بێژن وەکو حکوومەت و وەکو حکومڕانیەکە باش پشتی 2003 و هێربەیە دەست پێ کردی واتە ژێ هەرێما کوردستانê و ژێ حکوومەتە هەرێما کوردستانê çav dewletê dewrber çav dewletê herêmatî çav wa dewletê beşdarî evê lotkeدا kirî jiyekê gelekê kême bes gel hindê jî de حکوومەتە هەرێما کوردستانê ya şiyay pêngavê gelekê baş سکتر جدا جدا دا پاوجیتن و هرما کردستانش یا شای ببیت بشک سیاست نیو دولتی و نقش سیاسی جهانی و باشترین گروهش اف بجداریات اولوت که دا بریدمه که مثلا داووس احتمال میوشن و چندین اف وقت بجن کومبون و خربابون و ریدان سر آس نیو دولتی تنکرن کو هبونا بجداریا هرما کردستان حضور هرما کردستان اف خوب خو همی گروهی چندین کو هرما کردستان شیت گل ابان پیش کفتنا پیش داب لوانه پرسیار کادی که هبیتن جاده کردی دروز بیتن بشت باشه حکومت هرما کردستان بویا جی گرینگیا وان کوربندانه وان کنفرانسانه لسر آسی جهانی کو سالانتین و خواندن ورزانتین و خواندن بو بجداری کنه دستکفتن حکومت هرما کردستان دی چمن دوان کوربندانه دا دوان لوتکانه دا
زانی که عباسبا ما بحث کردی پتر وکو مسئله که روالتی بو یعنی اگر هم بچنه مثلا یا بابتی یا جوهری اجنده اوان وکید بجن لوتکا و منتدا وان خربه بونایه اگر ام بصح كيني اجندت و مجموعه خالد سركينه كو ابروكا يدبينا بربست يدبينا جهه جرينجيه يدبينا خالد جرم بو جهان بشوايه جشتي مثلا بو نمونه شوانا مثلا انرجي يا طاقه مثلا آسایش خوراکی مثلا آشتی و آرامیا نیو دولتی بشوايه جشتي و یا دبر روشلاتا نبراس بشوايه تایبتی هریما کردستان ات اوان سیکتریت هندا اتشيتن ببيتا فاكتورا كي بالبري ايجابي كو بشيتن بالبشتيان سيستمي جهاني وسياسات الجهاني بكتن وقتی هريما كردستان ببيتا بشك اجدا بينكرنا ابا بيداويستية سياسات نيف دولتي وسياسات جهاني حاصل تحصيله انعكاسا ويا بروفاجيان كارتيكرنت بروفاجي هريما كردستان يجب خوب خود پیشدا چون الگل وان ناکتن بونمونه مثلا ناحيه انرژی و بوند تو انرژی هريما كردستان بك بشك نقش سياسي انرژی جهاني او پدوی پالپشتیا هريما كردستان بكن اتوار انرژی دا پیش بخن او پیش خصناوی هم ده کارتیکنا خو هبیت سر آبور هریما کردستان سر و برهنان هریما کردستان سر پیدا کردن درفت کاری هریما کردستان سر پاراستن آشتی و آرامی هریما کردستان سر خوشگذرانی خلق کردستان و حتی شناحیه دارایی خوب واجی ده کارتیکنا کامازن هبیت سر وقتی بجن هریما کردستان بونمونه مثلا پیش چند ساله که وقتی نرخ نفت هات یا خوره روشا هريما كردستان ويا دارایی تكشو بشتي جارك هذه زفرية هريما كردستان الجال زفرتا بيجا قصدا من أبيا كان بروجة الهريما كردستان الجوري أبان سياسات تانية بتنا دارشتن الهريما كردستان بين أنجام دان ذكرت كنا إيجابي بو هريما كردستان حبيتا كواتا جرينجيا بجداري كنا هريما كردستان ديوان قربان دانا دا تنجبو ويكي كو هريما كردستان خودي وزي كازوره یانجی خودی جغرافیا کا گرینگا استراتژی دنافچه دا یانجی خودی حکومت کا باشه دنافچه دا راستی اوه بابت که گله که گرینگا از حس کب تو بشه که درفت ابدا من چکو توضیح حاوی بشه که وقت دویتن ابخو هر کیانه که سیاسی دو خالیان دو فاکتوری سرکیت هن ایک شوال گریدایا کو هی زاویت دا دیار بیتن ایک شوال بجنه معطيات شنا افتشتيت هاي عندك شوان تشتا قابل جهورينين بجني كرستين ناغور مثلا بون مناوك جغرافيا هريما كردستان جغرافيا كاستراتيجيه بس اف جغرافيا تناشي بجوري مثلا بيجين ابيدي تنا جهورين شناحيا لشكري بتوشي جهورين تدابكي شناحيا تكنولوجي بتوشي جهورين تدابكي وشناحيا آبوری و انرژی و تشی گهورینه تدابکی. افجا اگر اف منتدایت هنی یان اف دولت هنیش ناحیه انرژی و مفایش هریما کردستان وارد گرن اول راستا بوش جانبه کی بوانا وکید بجن جبر انرژیه بس همان وقتی دا اف فاکتوری دیان خالدی ترکیب سه خالد سرکی و اگریده یا ای که بجنه الذهنیه الاستراتیجیه دو پلان استراتیجی سه اراده سیاسی افجا مفاور گرتنا هریما کردستانش اوان لوتکا خود پشبستنا خود سر به هر سه خالات کردن و جه خوشحالیه رزدار جناب سروک حکومت هریما کردستانه هم وکو بیرکرین وکو ذهنیت استراتیجی که یک جار زورا باش و ویژنیان دوربینی که گله که باشه های وکو پلان هل دسپی که کابینان نهه پلانا که یک جار زورا مکم یا استراتیجی هم سر آست نافخوی هم بو سر آست تکلیل سر آست درکی یا دانای و اراده که سیاسی گله که بهیزه های امد زانین او قودانت که هریما کردستان تدا درباز بوی الوان قودانا او اراده بهیز شا کردستان امانت تدا درباز بکتبه ابجا الویره بجداریت ابان لوتکا دا تشی توارد جدا دا مفاش سربورت و ورگری و تشيجي گریبستال گل کمپانی جورا و جور بکی بوهندش بلی او مثلا انرژی مثلا تشي بو پیش خصنا کشتوکالی تشي پیش خصنا
سازیت حکمرانی هر سه دستهڵاتداریت خو یا سادانان جبهجێگرن دادوەری و تو شی سکتەر دیتر کە خزمەت گوزاری هەرێما کوردستان بەرە شەرەفان تە بەحسا کوشتتوکاڵێک کرد و دێشێن دوان کۆربەندانەدا دوان گوتوبێژانەدا سودێژ ئەزمونەوان وڵاتان بێ وەرگتن پار ساڵ لە چارچوبەیە بەشداریکردن دە کۆربەندا داڤۆسی و میوشن و هەروەها یا لوتکەیە حکوومەتان لە دووبەی بەرهەمێوێ ئەف ساڵە دەرکەت یان پار ساڵ بوو دەرکەت و بەرهەمێکی کوشتتوکاڵی هەرێما کوردستانی هاتشاندش بۆ وڵاتین کەندا دە ئی ساڵدا ئەنی چاوەڕێ چ دەکەن وەکە حکوومەتە هەرێما کوردستانی و سوودێن بەشداریکردنا سەرۆکی حکوومەتی و حکوومەتی دیوان کۆربەندانەدا بۆ خەلکی وازح ببیتن ئاشکرا ببیتن ببتە ئەمری واقع زانی نقطەکە گەلەکە جەوهەریە لەوی بابەتیدا هەیە دوو خاڵت سەرەکی ئەکید لە ئەوی کۆربەندی دێنە بەحثکردن یەکیش وە مەسەلا ژینگەهێ و کەش و هەوایە دوو مەسەلا ئاسایشە خۆراکی هەرێما کوردستانی شێتش ناحیا ئاسایشە خۆراکی نەبەست بۆ هەرێما کوردستان و عێراقی بەلکو بۆ گەلێک دەولەتێت دەوروبەر و تایبەتیژی یەکەنداوی ببیتە سەلەیەک یا بژنێ سەلەت الغذاء عنی شێتن دابینکردنا گەلێک تشتا بکەتن ناحیا کشتتوکاڵیبە بۆ وان دەبەرە الڤێرێ چ پێویستە الڤێرێ پێویستە یەک بەنداو وێنە دروستکردن بۆ هەندێ ئەف ئاڤال هەرێما کوردستانە هەیت و مفاژێ وەرگری دوو ناحیا کشتتوکاڵیبە سەر ئاستێ حکوومەتێ و هاریکاری یان پشتەوانیا کەرتێ تایبەت بکەنت وارێ کشتتوکاڵیدا پێشێ خستنێ پەیداکەن و ئەکید وەکی من گاڤادیژی ئاماژە پێکری کو تو شێ گرێبەستال گەل کۆمپانیەت مەزن بکەی ئەبێت وارێ کشتتوکاڵیدا وارێ بەندابادا بۆ هەندێ مفاش هەم کەش و هەوای کوردستانی هەمش ئاخا کوردستانی بکەن و پێشێ خستنێ وارێ زراعەت بلا ئەڤە بیتن سەرۆکی حکوومەت هەرێما کوردستانی سەرباری ئەو هەفدیتنên ku duhî evrû de çarçoveya vê lûtkiyê da kirîne dihan hevdîtin û dîdarên din yên ser astê cîhanê kirîne di korbenda da eger pirsekî bikem Kurtî bersiva min bidey niha Herêma Kurdistanê di kî veya siyaseta nêvdewletî de ye هەرێما کوردستانی پێگەهێکی یەکجار زۆرە گرنگێ هەی ئەت سیاسەتە نێودەوڵەتیدا ئەبا هەنێژە ئەگەر ئەم سەحکەینێ وەکی من گوتیە بەشداریەکە بەردەوامت ئەوان چاڵاکی سەر ئاستی نێودەوڵەتیدا تێنەگرن ئەبا خۆ گرۆڤەیە بۆی چەندێ ئەوایە وڵاتان ژێ بەرە شەرەفانی ینی vêyekê cexet ji vêyekê dikin ku hewl didin peywendiyên xwe başken gel Herêma Kurdistanê peywendiyên xwe xurtirken gel Herêma Kurdistanê me besa min ev ye serbarî xurtkirina peywendiyan di gel Herêma Kurdistanê yan van hevî welatên di çarçoveya dîdarên serokê hikûmetê da serok Barzanî da niha Herêma Kurdistanê di kîve siyaseta nêvdewletî da ye وەکی من ئاماژە پێگیری و هەرێما کوردستانی پێگەهێکی گەلێکی گرنگی هەیت سیاسەتا نێودەوڵەتیدا مەقسەدامە چیە وەختان بێژین پێگەهێکی گرنگی هەیت سیاسەتا نێودەوڵەتیدا سیستەمێ تازەی جیهانیدا پرەنسیپێکی پەیدا بوویت بژنێ پرەنسیپێ ئینتیگرێشن یا هەرێماتی تەکاملە ئەقلیمی هەرێما کوردستانی و ئەف سیکتەرێت هەرێما کوردستانی شێت هەم سەر ئاستی نێودەوڵەتی و جیهانی هەم سەر ئاستی هەرێماتی بۆ سیاسەتا نێودەوڵەتی دابین بکاتت وی مەجالیدا هەرێما کوردستانی الڤی منطەلقی ئەو گرنگی پێدەدان و ئەو پێگەهێ هێزی هەیت سیاسەتا دەولیدا عنی ئەگەر شێم بێژم وازەحتر مەسەلەن بۆ نمونە ئۆروپا ئەم هەمی زانین پشتی ئەفریدانا ئوکرانیا چێبووی لەگەل ڕۆسی و برینە غازێ بۆ دەعما بژینیا ئۆروپا و بەدیلێوێ مەسەلەن دەولەتێت کەنداویە تایبەتی ئیمارات و gelek terkîzil ser Herêma Kurdistanê tê tekirin. Wate Herêma Kurdistanê bi şiklekî yan şiklekê dîtirkê pêgehekê yekcar zorê mezinê hey bes ev pirsêt hene yan bijîn ev babetê tenê yê girêdayî bijî infrastructurê dewletê ve yan bunya tehtiya dewletê ve evê tenê heta derkevin hêdî hêdî wexta dibêtin. Yani ne mesela tiştekî aniye tu dê biga vêkey subahî netîce tu derkevin belku evana wext dibên heta netîce bêne berçav. Zor spas. Merez Diktor İbrahim Şerefani şêwermendê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê ku li studiyê mêvanê me bû gelekî spas. Zor spas. Spas.